आकाशवाणी इम्फाल R.K.Gorani पाउ पाजरी अहनबदा मरुओइबा पाउ जनेनेता हिजम इराबर कनकनना लोइनखिबा CPI गी सकनाइरब लुसिंगबा मदी हानगी MLA मोइरांगथम इबोल ngasi ayuk masagi mayumda laikhidre ngaksen mithi rajnath singh ngasi rajasthan ge jodhpur da ahanbo oina leibak asigi masang mathum tana sajaba light combat helicopter sing Indian Air Force ta sinaragani kendra na hairi leibak sinba thumguda 5G technology gi laboratory chama linkhanaba sarkana thaurang tauri amasung खादी अमसुंग विलेज इंडस्ट्रीज के पोलम खुदिंगमक्ता सादा कुनगी डिस्काउंट पीरगनी जननेता हिजम इराबत कनंगना लोइनखिबा CPI gi sakna haiblu singba madi hanagi MLA मोरांगथम इबोल ngasi ayuk Imphal gi top khongnang khongda leiba masagi yumda leikhidre mahakna janeneta irabur ka matam sana thabik tawmina rakhi मोरांगथम इबोल इंग्लिशिंग amga jamapan humputareta khundrakpom kendra dagi CPI gi mirep oiduna Manipuri Bulletin sabha mikhal da mai pakhi mahakna leikhidabda CPI lusingba Dr. M Narana thamoi son awaba phungdok laduna hai मोरांगथम इबोल जननेता इराबत के हेक मथंग दा मियामना ख्वाइदगी यानारबा थोइदो हेंदोपा गुनचेन बा तांगलबा लुसिंगबा अमनी मांगना लेखिदेबे हांगोरिबा मफम मसे खक मेंसिनबा ngamlaroi डॉक्टर नारायण हाय जननेता के हेक मथंग दकी मासी मियामना एक्सेप्ट तोबा दुगा नी कनाम सुमकना हंदबा नी चेइरे सुनाम चेइबेतो अदुगो मिसगमोय तोंगान तो क्वालिटी अमने वी हैव लॉस्ट हिम अचौगो मंगबा मनि मागी मोचिंबा नी अमे फोरपेंसी लाइरो यस स्टूडियो मुंबई द पांगथोखिबा जादी थाकी डेटोल हाइजीन ओलंपियाड क्विज कंपटीशन की क्लास 5 अमसुंग 6 कैटेगरी दा लिटिल फ्लावर स्कूल की महिरोय लाइस्ट्रम सालोना देविन अहान पोजिशन तादुना लुपा लिसिंग यांकी की सेल की मना फंगले मणिपुर दा कोविड-19 नाबमी एमता सिरुद्रब तुंगदा ngarang laina asa nabmi em leikhidre mi edu tenopol jila dagini mahak covid की वैक्सीन डोज अनि कापलबा थमोय एमदी लंग्स के अनावले बेमियोय नि हाइरी ngarang ki oina punne mi sang kuntare test tawde mi humno covid-19 positive oiki positive oirebe singa Imphal East gi ama amasu Imphal West gi anini laina astagi nawa phagalap ki sangna sada ma pudran pan dasmik mari tarukni hauju active case ni pan leiri ngaksel mitri rajnath singh ngasi rajasthan gi jodhpur da hanbo oina laibak asigi masak mathum tana sajaba light combat helicopter sing Indian Air Force ta sinaragani ट्विटर थागत पगवारोल दा श्री राजनाथ हाई हेलीकॉप्टर सिंह असिना इंडियन एयर फोर्स की शक्ति हनगत हलगनी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ना साब हेलीकॉप्टर असे मीटर लिसिंग मंगादगी लिसिंग तरातरुका सामरी फाउबा वांगबा पाहुबदा पाइदुना येंगनबदा अटैक तोबा ngam हेलीकॉप्टर मखल अमनी मसिदा रिक्विजिट एजिलिटी मैनोब्रेबिलिटी एक्सटेंडेड रेंज हाई अल्टीट्यूड परफॉर्मेंस यावरबा नोंजु नुंसा खाइना अहिंग नुंथिल नाइदना सिजिनबा याई केंद्रीय टेलीकॉम मंत्री अश्विनी वैष्णव ने हाइरी लाइबाक सिनबा थुंगबदा 5G टेक्नोलॉजी की लेबोरेटरी साम लिंखनबा सरकारना थौरांग तौरी मसिगे मनुंगदा यामद्रबदा तरानी थोइदि महिरोसिंग ट्रेनिंग पीबा अमदी चांगिंगी थबकसिंग तौबदा सिजिनगनी इंडियन मोबाइल कांग्रेस सरुक यारिबा कंपनीसिंगदा वा ngangbada मंत्री ने हाई टेलीकॉम सर्विस खुदिंगमक्ता लाइसेंस पीबी थवोंग हेना लाइथोक हननबा सरकारना थबक पाइखतली मियाम याइफनबगिदमक खुंगंगी लमदा स्टार्टअप अमदी MSME सिंग पाइखतलिबा अदुगिदमक तसेंगना नुंगाइबा पोइ हाइनेसु मंत्री न फोंगदोखी कमर्स अमसु इंडस्ट्रीज मंत्री पीयूष गोयल न हाइरी 5G सर्विस हौदोखिबा असि भारत के दनतन मालेंगी ओइना थोइदोक हेंदोकपा खोंगथांग अमनी महागना हाई लेबाग असिन हौजिति मसागी ओइबा हाइथोइ सिंथोइबना पोलम के सेम साबगा लोइनना 5G सर्विस पो लेबाग असि कासिन कोया सिनबा थुंगना अथुब मतमदे यौहनबा ngami haibadu utlagani tabiriba pawasi akashbani imphaldagini khadi and village industries commission KVIC na masige polam khudingmakta sada kungi discount piragani haina lauthokre KVIC ki chairman Manoj Kumar na Central Delhi ki Connaught Place ta leba Bharat ke flagship stall khadi bhavan da chatuna yengsinkre showroom aduda Gandhi Jayanti nimitta record oina khwaidigi yamna yonba ngamki खादी की पोलम सिंह सादा कुनगी अदुगा विलेज इंडस्ट्रीज की पोलम सिंह सादा तरागी डिस्काउंट लेरगनी
KVICꯅ न्यू दिल्लीꯒꯤ पार्लियामेंट एनेक्सꯤꯗ अक्टोबर 5 फाउबा चथगदबा खादीगी मेला अमसु हौदोखी मसिदा खादी अमसुंग विलेज इंडस्ट्रीज की पोलमसिंग योली राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की निमितनी की गुजरात खोंगचत ngasiदगी हौरगनी मसी मांगना भारत के राष्ट्रपति ओरेब मतुंगदा अहनबा गुजरात खोंगचतनी श्रीमती मुर्मूना मा के खोंगचत इहान हनमद अहमदाबाद के साबरमती आश्रम दा चटकनी मदुगी तुंगदा गांधीनगरदा हक्सेल इथैलखोंग इसिंग पीबा अमदि हिथांगफम संगतपगा मरी लेनबा तोंगान तोंगानबा प्रोजेक्टसिंग खरगिना जत्रा हुनगनी अदुगा खरगिना संगागनी निमिदांग वायरमदा गुजरात सरकार महाको इकाई खुमनबा उतुना गांधीनगरदा पांगथोकदबा तरामना उपगे थरोमदा सरुक यागनी राष्ट्रपति ने हयेंग नुपी एंटरप्रेन्योरसिंग ओइबा गुजरात यूनिवर्सिटी की स्टार्टअप प्लेटफॉर्म हार स्टार होगदोकनी अहमदाबाद की गुजरात यूनिवर्सिटी दा महांगना मई मसिंग तंबा अमदी ट्राइबल सिंग याइपा थरोंगा मरी लेनबा तोंगान तोंगान प्रोजेक्ट यासु संगागनी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की निमित हुमनी जम्मू कश्मीर खोंगचा चुंगा सिदेगी हौरगनी मफमनुदा महांगना श्री माता वैष्णो देवी लाई संगदा लाई खुरुमगा लोइनना अचौबा रैली अनिदा वा nganggani Security awang bathaki mifam amasu pangthopga loinana chakwa thorangi thabak kyasu yengsingani Sri Amit Shah ngasi nimidang wairam jamuda mihut kangbuga unagani BJP gi makok thambulu singba kaya gasu unaduna Jammu Kashmir da oiriba rajniti ki phibam gi matang da wa khanagani Dasera gi mamang da railway gi karmasari singda nimit humudra nipan gi khusuman bonus oina piba kendra na yare Senba sei lesing ni kunmathoi konithoi gi oina Productivity Link Bonus PLB asi RPF amasung RPS se personnel sing yaudana atai non gazetted railway employees sing de pibagi wafam Pradhan Mantri ne yare masina railways ke karmasari laktara mathole sing kuntare romda kana fanghangani Railways Mantralay na hai railways ke karmasari sing asina passenger sing amde posai sing puthok pachin tawbada maruiba thodang lo bogoloina selthungi phibam phagarhan badasu chauna thodang lawri Naha oirib aiba singbo mentor tawnaba Pradhan Mantri ki scheme young upcoming and versatile authors yuba tungarang hawdokre masi lairik paba lairik iba masu lairik sinabagi sang hengan hanbagi pandam hawdokpani Shiksha Mantralay hai Pradhan Mantri gi naharol singda leibak asigi ganatantra gi matangda ningthina khangnabi thong adugi makhada yuba tu asi hawdokpani Voter sing bunintina bhab tahana ba akasbani gi thongda sahi amasumna sandokadaba thoram matadata junction ngasi election commission hawdoklagani episode yankhani thoi legadaba minute 15 gi oiba thoramasi irai nimit khudingi vivid bharti station sing FM Rainbow FM Gold amasung akasbani gi primary channel sing da sandokani Matadata junction thorom asi leibak asigi lon kulhumdoi da sandokani masi hawdopagi thorom New Delhi Akashbani Ranga Bhavan da pangthokani Chief Election Commissioner Rajiv Kumar thorom asi hawdokani maduda Election Commissioner Anup Chandra Pandey Prasar Bharati gi CEO Mayank Kumar Agrawal su yaugani AIR News ki DG Basudha Gupta amasung ECI gi state icon oiriba actor Pankaj Tripathi su thorom du da yaugani thorom asi episode khudimakta quiz Akang ahi singa wari sanaba swipne puthokpa isai ni singba yaugani Bharat pumada chathariba COVID vaccine kabe khongjang da hauji phawda vaccine dose koti chani tarani pan la humudra tre hena kaupkhre kendra gi haksel amsu yaifa yumbal mantralay na hai hokiba pung kunmari da vaccine dose lak amoi lesing humudra hena kaupki hairi matamasta nauna COVID positive ibe mioi lesing ahumga sumna tarama thoi thengnakhi aroi bada maroyo pau amuk hanna Janeneta hijam iraba kadangna loina kiba CPI ge sangna rebelu singba amadi hanagi MLA morangthe ibhol ngasi ayuk masagi yumda laikhidre ngaksel mitu rasna chingna ngasi Rajasthan ge Jodhpur da hanbo oina leibak asigi masang mathum tana sajaba light combat helicopter sing Indian Air Force sinaragani kendra na hairi leibak sinba thonguda 5G technology gi laboratory sama linkhanaba sarkar na thorang tawre amasung Khadi amasung village industries ke polam khuding mukta sada kungi discount piragani pauloi jare